Patumi pai pai ni pai thongke bra isiar ni lakha ko retrok duar baguri MEC constituency ke parlo lakha hini dolamara angkang kakuchan mate kaiphulang so picnic spot along Kuhora Soil Conservation Division Tumpen Chipatir Piponsi Soil Conservation Department Hinpen WDC PMKSY 2.0 Scheme Pen Self Help Group Lepen Beneficiary Tum Aphan Chekiron Pon Kuhora Soil Conservation Division along DO di dole kachapahem phu me along Kuhora Soil Conservation Division along Arranger Sonjoy Gogoi pen ajok aluhi pachini pon Napen bangso me puthak me ke phalam the jai pon Bangso me along Karbiang Autonomous Council Soil Conservation Department EM Prabhat Chandra Taro Himpen Self Help Group Tapen Beneficiary Atumaphan Tangka Kilong Pen Ali ki padot he jephan Napen khiti ki klam nang jaron Napen government pen ki pipon scheme puthakta kachitong arat phan tham tikang si aning parung pon Napen lapuson chekiron pon longke local MEC mate Education EM Richard Tong Bilapen Karbiang Autonomous Council CEN Dr. Tuliram Long Hangatum Kabur Ipen Ajoksi Kichun Luputa Mea Long Pen Kachuru Pajepon awareness kam nil tumbang ke hala alang tumphan selel group tumphan edi isiawar sai ki pipon kera pondu PMKSY ko central scheme lo soil conservation Kuhora division under Ladakh arong rap tumphan selel group tumphan pinangana kerap awar sai pilo tumani ke pigarian lo tumani ke thirang thak sen lo tumani ke vermi compost mane multi lo tumani ke horticulture aneng hangaran tum selel group tum chongai lo laswate insulin tumpen suring ko rapopo alang tumphan kerap awar sai la PMKSY scheme benal tumphan pipon lo Ladakh bangke ilitum coaching honne Karbiang Autonomous Council CM Dr. Tuliram Long Sar alang li leadership pen sela henil tumpi claim long lo la pe Ladakh homosti long nangule ro bangke dar local MSC mate Karbiang Autonomous Council long EM Education Department in charge Richardson to bio kai alang li kabori pena jok sedarna le lo nilge department in charge sa hisab lamang suat program pichu nai po masi dangna chitong dun lo rap pen chingki lo pinangan awareness chipiti kang lo Bangso chekiron me along grouping koira 3 RSSG lapen bang thongke bra truck beneficiary tumaphan check pajepon Bangso me along aluhi tumpen duar baguri VDC chairman Sarkoi Rongphar Dolamara town chairman Mongol Singh Terang duar baguri mondol BJP president secretary Pencheng Rock pinangan ki theki ding tumchi tong dengsi mayor di pidun Dolamara pen Ajison Rongphar Karbiang Long Life